Çetên Daişê li başorûka Şehêlê komkujî pêk anîn 15 sivîlan jana xwe ji dest dan. Fermandarê Giştî Qesedê Mazlûm Ebdî got me li dijî bîrdoziya Daişê stratejiyeke nû diyar kiriye. Hevseroka Kecedê Lêla Güven 106 rojim bi îradeyeke xurt û berxwedaniyeke mezin li ber xwe dide. Li dijî çeteyên dewleta Tirkiyeyên li Efrînê teqînek pêk hat kuştî û birîndar hene. Komîteya Perwerdeyê ya Keçekê û Kenekê bi daxuyaniyên cuda roja cîhaniya zimanê dayîkê pîroz kirin. Jinavandin û çandya Ronayê TV de ma xweş bibînerên hêja me bi sernûçeyên xwe dest pê kir, niha jî berfirehya nûçeyên me yên daniyê varî. Bi nêzîkbûna têkbirina çeteyên Daişê duwarê çekdarî de tevgera şanên wê yên razayî jî zêde dibe çeteyên ku nikarin li pêşberê şervanên Qesedê şer bikin, êrişî sivîlan dikin. Çeteyan li bajarûka Şêl a Dêra Zorê komkujiyek pêk anîn. Li nêzî nexweşxaneya Şêl a Dêra Zorê çeteyan bi erebeyeke bûmabar kirî, êrişî erebeya veguhestina karmendên çavkaniya petrolê ya El Umer kirin. Li gorî agahiyên destpêkê 15 kesan jana xwe ji dest dane. Piraniya wan jî ji bajarûka Zîbanin. Fermandarê Giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî têkildarê şerê li dijî çeteyên Daişê ya xwî got, Daeş êdî duwarê çekdarî de hema qediya ye lêbelê piştî vê yekê me stratejiyeke li dijî şanên razey û bîrdoziya çeteyên Daişê jî diyar kiriye. Fermandarê Giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Ebdî têkildarê rewşa dawiya şerê li dijî Daişê bersiv da pirsên Ajansa Mezopotamyayê. Mazlûm Ebdî diyar kir ku şerê çekdarî li dijî Daişê gîştiye dawiyê. Lê em karin bêjin ya îro em giştin dawiya şerê eskerî bi Daeş re. Îro Daeş nokta dawî dane li gundê Baghûz mehellekî biçûk da Daeş tê damaye û ji ber ku li cem Daişiyan gelek sivîl hene û hinek hevalê me esîr hene ana şervanê me dixwazin hûn gelê sivîl xelas kin û esîrê me xelas kin ji ber wê aniha wisa şer piştî rawestiyayê. Ebdî destnîşan kir ku li dijî şaneyên Daişên razayî û bîrdoziya wê stratejiyeke nû li ser du qonaxan hatiye diyar kirin. İşte ji îro şinda dest pê bike piştî ku Daeş êdî cephê de têk çû êdî dest pê bike. Li taybet li herêmê me li herêmê Şerqî Feratê li herêmê Bakur û Guceratê Sûriyê hîn bi hezaran endamê Daişê ne wekî xeliye wekî hicre her derê belavin. Ji bo vê qonaxa yekem da em ê hinek hemleyên mezin operasyonên mezin ê eskerî ê evlekarî em li va herêman bidin meşandin. 5 salê dawî de Daeş li va herêmana bengekî xwe civakî mezin da çêkirin. Gelek kesê ku wisa bi fikrê Daeş bi bandor hene. Hîn gelek kes xebatê Daeşê ê fikrî ê civakî din meşandin hene. Rastiyekî Daeşê hînî civakî heye. Ji bo vê li dijî vê jî tekuşînekî mezin gereke işte qonaxa damîn vî karî birêva bibe. Fermandarê Giştî Qesedê têkildarî hevkariya hêzên cîhaniyên li dijî Daişê bi Qesedê re jî ev tiştanî ziman. Helbette ve xebata me esasî em ê bikin em ê vê xebatê rabin. Lêbelê hîn hemû kesê ku li dijî Daişê heta na tekuşîn dikirin bi me re hevkarî dikirin me hev re kar dikirin. Hîn ihtiyacê me jî ê bi hevkarî wan hebe ji ber wê jî em vê bawerî dane wê hevkarî hêzê cîhanê li gel hêzek ser erdê wekî hêzên me wê hîn ihtiyacî wê hebe ku ji bo ku em li dijî Daeş tekuşînê dewam bikin. Herwiha Ebdî dazanîn ku wê Amerîka hêzên xwe li herêmê sivik bike lêbelê têkoşîna hevbara li dijî Daişê wê dewam bike. Wê Amerîkî û hêzê koalîsyonê hêzê xwe sivik bikin. Lêberê ew wê bernameca me a tekuşînê yan ji bernameca me a şer a li dijî Daişê wê dewam bike. Fermandarê Giştî Qesedê Mazlûm Ebdî şerê wan ê li dijî Daişê bi şerê ji bo parastina mirovahiyê binav kir. Helbette va şerê parastinê a ku me kirî
مجبور قال لي خاكر بو فرسنا قال لي خاكر لبلي ابا شري فرسنا توي مروفاتي بو دمك كسي جسارت نكر ب11 شربكي تاني خو بهذا خو مال ديجي 11 شركي مازن دا مشاندن هلبت بي شري دا ما قال قرباني دان قال لي ما قال لك ايش كشانت لوكي مدبنين انا ام كلا 11 او داوينا وانا ام الودركي ام هبدرا ريبورتاج تشيت كن ام سركتنا جنك فرانسیا کو هفجین وی یک ج خطرترین چتیا نه لگل قصد گرتیه هفجین وی ج عالیه گلک دولتان و تخواستن افجین دبیجه بهویا جانا که خوش وی بری خدا بوسوریه لبل تشتا دهاتا گودن او تشتا کو دیتی جی جهف پر جدا بون لورا جی نهاد خوازه لولات خو فگره ده کلیا دستپیک ده وکی گلک جنندن ان داعشه خویادکه لی هفجین وی نوکی گلک کسین دنه افجین لیز وادوغه هفجینا طیب درازه دراز یک جی کسین گوشالی گلک دولتان به دیخواستن به تایبت جی فرانسایه دراز بناو ماکینه کشتنه دیناس کرن و گفک ویا نافدار جی حکومت فرانسایه را هیه دما گوتو بو هگر هون توبت نکن کلان پاریسه و تجی جنازه ببن لیز دبیجه بریا اوور سوری جی مسلمان بو و جبو جیانک باش تبی هفجین خواه هات ده دستپیک ده او دیت لی داوی خراب بو Because it's good for me, because I have my niqab, I have my sitar. دەستپێکێش بۆ من باش بوو من نیقاب لە خوا دەکرد کوڕێ من بە عەرەبی دەئاخذی لێ داویە خراپ بوو بێعەدالەتی چێبوو بێعەدالەتیەک مەزن But after I see the injustice. لیز دبیجه 4 سال بریانه ها در باسی سوریه بو لی گوری وی هفجین وی بریا وی هاتو بو ادعا کرگو هفجین وی نهال ادلبیه و نخواست ببیجه چما بیوی هاتیه دیرا زوری لی خمگینی خواه لسر سالن جتمن وی یندنا و داعش ده در باس بون دبیجه I am sad. I am so sad because ئەس gelek غەمگینم berê karê min yê baş hebû jiyana min baş bû lê ez tê de nefikirîm bê çi li Sûriye heye berî ez werim in the France, I know take my baby for the security, and I go just I have no mind, yeah. What's the situation in the city? You know, just I go. تاوی لیز گلک جنندن این فرنسی جی ده دست قصدی دنه ولاتن وان حتی نها لوان خودی در نکتنه لورا چارنوسا به هزاران جمالبات چتیان هینا جی ندیاره بسدان شنین دیری که نافچه تلکوچری دو جانگورین آزادی به مراسمه که لگورستان شهیدان یا نافچه تلکوچری سپارتناخیم اندامی هیزین خواه پاراستنی فایز عباس دو قناقا داویا پینگا و باگرا جزیری ده او انداما هیزین آسایشی هدیا خدر بناس ناوشیان ده انجام نخوشیه که گرانده شهید بون بسدان شنین دیری که نافچه تلکوچری پشتی ورگرتنا جنازین هر دو شهیدان بکاروانه که بر بگورستان شهیدان آنافچه تلکوچری و کتنری لگورستانی پشتی مراسم لشکری لسر ناوی هیزین خواه پاراستنی آخافتن هاتن کرن کسین آخوین سرساخش مالباتین شهیدان رخواستن ده داویا مراسمی ده جنازه هر دو شهیدان دناوا سلوگانان ده هات اوغار کرن سروک امریکای بریا چند روزان ج اروپای خواست کو ولاتین خو این داعشین کو دست یپگدنه بگیرن بخوره برواجی وی بانگا خو تفگریا لوما وگرا ولاتین امریکای داعشی کون حال روش آوا گرتیه جالی ترامپ و هاتا استنکرین بریا چند روزان سروک امریکای بانک ل دولت اروپای کر دا کو ولاتین خو این داعشی کو جالی شروان قصد او یپگی و هاتنه گرتن لجم خو دادگه بکن لهمبری وی بانگی فرانسا بریتانیا و دانمارکای راگاند کو اوی برسوا ایرنی ندن وی بانگی
بالکێشە و ترامپ بخوا jî li vê banga xwe xwedî dernakeve. Di rewşa heyî de hejmareke ji çeteyên Daişiyên biyanî yên li Rojava girtîne welatiyên Amerîkayê ne. Yek ji wan jî jina binavê Muda Musa ya 24 salî ye. Têkildarî daxwaza Musena a vegera Amerîkayê Donald Trump li ser hesabê xwe tevna civakî daxuyaniyek de wiha got. Min fermandaya Wezîrê Karê Derve Mike Pompeo da ku rê neda Huda Musena vegera Amerîkayê. Trump di daxuyaniya xwe de îddia dike ku pasaporta Musena a Amerîkî ya ji vîzeya wê ya derbas kirî tune lê parêzerên jina Daişî ragihandin ku ew welatiya Amerîkayê ye. Berpirsê peywendiyên derveyê PYD Salih Müslüm diyar kir ku bi têkbirina çeteyên Daişê re wê dewleta Tirkiye bikeve nava krîzê Müslüm got, dewleta Tirk biriya çeteyên Daişê û komên girêdayî wê hewl dide Kurdan qir bike ji bo çareserkirina aloziyê di vê êdî hebûna Kurdan di qada navnetewî de jî were qebûl kirin. Berpirsê peywendiyên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Salih Müslim têkildarî pêvajoya piştî têkbirina Daişê ji Ajansa Hawarê re axivî. Salih Müslim diyar kir ku di vê pêşiya dewletên ku Daeş xwedî dikirin bêgirtin wiha got. نج عالی میجی تنه داره عالی فیزیکی داشت عالی لشکری داشت این خلاص نبوی داعش ایهانا کو میجی داعش دکنن ها ادلب گشکلو داره کم بونه دبن کنترل ترکیه دانه ترکیه وانا بکارتینه ادلب دکه چه ببه یعنی حتی نا نه رژیم جدی داره سر ادلبه و نه ترکیه داره و نه جهاز نامنتوی داره سره یعنی ادلب دکه چه ببه ادلب ایهانا کلو داره ادلب هنه خطر خوجه داعش بیترن Müslim dest nîşan kir ku êdî divê hebûna Kurdan û pergala netewiya demokratîk di qada navnetewî de bi awayekî fermî bêqebûl kirin û wiha berdewam kir. Fermî Rojavayê Kurdistanê û mîva sîstemê hana kulbedarê hatiye avakirin bêqebûl kirin ku heta niha kanibe li ser negê xwe bisekine bimîne heta niha yani mînakekî biçûk kanin bidim. و گرتی داعش و او زار و خو جن خو حتی نه گرتینه استاد ایوانا چیه حتی نه نزلاله یعنی خوش گلک لسرته نکرنه بس اما پر و تشتهانا نوونتویان الپیشه دبنا آستنگ ججبو کو اوناجی برجواندی خو گارانتی بکن حتی نی و هریمانا و هریم مثلا ای بین عفرینه نه ای بین ادلبه نه ای بین ودرن کجا کدی نبنه چافکانی جبو که با کسانه هر نوره باید به چاره سریع که جراوین چاره سریع که سیاسی به این تشتی که بویده که ماینده بکنه بار استیوان جی امیجی امکان نفکاری دوی اوه دا بکنه مثلا نه مسئله لشکری تنه لشکری روک ده دسته ببه یعنی امج بو ما مسئله همون تنمونه امج بو قبول کو پاراستنا آخا باکور و روجلات سوریه حیا آستکی مسوگر بو وهاب داوی کر تکانی خواب پاریزی لهما بلکه ایرش نشته مستر جوارن جبروی ها اینا خوات ما و او ما گشکی دوید وی آلی دا به که ام کانون با تشتهانا کبوی که ام کانون ماینده بکن به هف پیمان سیاسی بن به پیمان دیپلماسی بن و پروژه سروکا دستیار ریوبر آ مجلس سوریا دموکراتیک مسد ایلهام احمد لپارلمنتویا بریتانیای آخوی İlham Ahmed peywendiyên dewleta Tirkiye û çeteyên Daişê gefên Erdogan yên dagirkirinê û tecrîdkirina Rêber Öcalan li parlamentoyê nirxand. Seroka desta rêveber a Mesedê İlham Ahmed hevdîtinên xwe ên dîplomatîk li Brîtanyayê dewam dike. İlham Ahmed di çarçoveya van xebatan de li parlamentoya Brîtanyayê gefên dagirkeriyê yên dewleta Tirk û têkoşîna li dijî Daişê jî di nav de gelek mijar nirxandin. Di civînê de parlamenterê Partiya Karkeran Rodî Rosilmoyel axaftinek kir û rewşa Rojava û herêmên Bakur Rojhilatê Sûrî wiha nirxand. Beriya mehekê hezçûm serdana herêmê û min dît ku demokrasiyek pirreng, netew û çand hatiye sazkirin. Bi taybet min dît bêçawa jin bûye pêşenga hemû qadên jiyanê. Civakên ji çand û baweryên cuda li ser hîmê wek heviyê bihevre dijîn. Sazkirina pergaleka wiha li wê herêmê ismat mayî kirim. Ez dikarim bibêjim ew herêm 100 sal li pêş Brîtanyayê ye.
اگر ام وی پرگالی نپارێزن ئەوێ دەمێ پێویستە ئەم جارەکە دێن لە ڕێگەزن خوایین ئەخلاقی و گەردونی بنێرن ئەم دمجارە تێکبرنا داعشێدە دەیندارێ کوردانە سەرۆکە دەستە ڕێڤەبەرە مەسەدی ئیلهام ئەحمەدجی دەستپێکێ باڵکشاند سەر پرسکرێکا داعشین ژالیە شەروانên قەسەدێڤە هاتنە گرتن و هاگوت ji bo 800 çeteyên biyaniyên di destê Qesedê de li welatên xwe werin dadgehkirin em di nava hewldanan de ne. Di şerê li dijî Daişê de me berdêlên girandan. Lê dawiyê mekarîbû mirovahî ji hovîtiya çeteyan xilas bikin. Tevî vê serkeftinê jî hêm metirsiya Daişê dewam dike. Biriya şaneyên xwe yên veşartî hê jî li derdora Reqqayê êrişî sivîlan dikin. İlham Ehmed têkildarî gefên dagirkeriyeyên dewleta Tirk jî wiha axivî. Tevî ku hetanha jaliyê Rojava ve êrîşek li dijî dewleta Tirk pêk nehatiye jî piştî biryara vekişîna Amerîkayê dewleta Tirk gefên xwe zêde kirin. Hewil didin ku herêmên me ên ewle dagir bikin. Divê em ji bîr nekin eger Daişê li herêmê Ewqasî bihêz bû ev yek ji ber desteka dewleta Tirk e. Dewleta Tirk a her Kurdekî wekî terorîst dibîne li her deverê êrîş dike. Naxwaze Kurd bibin xwedî îrade. Li welatê xwe ku 20 milyon Kurd lê hene êrîşî Kurdan û nûnerên wan dike. Seroka desta rêvebera Mesedî İlham Ehmed diyar kir ku li dijî tecrîdkirina rêbera Abdullah Öcalan bi sedan mirov di greva birçîbûnê de ne wiha got. Birêz Öcalan dibin tecrîdek giran de ye. Hemû mafên wî hatine bin pêkirin. Bi vê yekê dewleta Tirk dixwaze gelê Kurd tecrîd bike. Hevseroka KCD Leyla Güven 106 rojim bi îradeyeke xurt û berxwedaniyeke mezin ji bo şikandina tecrîdê li berxwede de her roj piştevaniya bi çarekiya Leyla Güven re jî zêde dibe vê carê endamên Meclisa Dayikên Aştiyê yên Amedê û Stenbolê û HDPyên ku li deryaya Reşin serdana Amedê kirin û çûn mala Güven. Hevseroka KCD û parlamentera HDP bi armanca tecrîdkirina rêbera Öcalan bi zawî bibe 18 mijdarê 2018 dest bi çalakiya greva birçîbûneya bêdem û bêdorveger kir. Çalakî di roja xwe ya 106 de ye. Tevî rewşa wê ya xerab jî Leyla di dewama çalakiya xwe de bi îsrar e. Tendirustiya Güven di roja 98 de giran bû û ew rakirin nexweşxaneyê. Lê wê derman kirin red kir û dîsa vegeriya mala xwe û çalakiya xwe dewam kir. Her roj piştevaniya bi Leyla Güven re zêde dibe. Endamên Meclîsên Dayikên Aşîtiyê yên Amedê û Stenbolê serdana Güven kirin. Endama Meclîsa Dayikên Aşîtiyê ya Stenbolê Bedîa Doman bi navê Dayikên Aşîtiyê axivî û got: Leyla îradeya gelekî ye li ber mirinê ye. Divê desthilatdarî dawî li vê rewşê bîne. Divê dawxwazên Leyla Güven bi cih werin anîn. Doman bang li hikûmetê Wezareta Edaletê kir ku li gorî daxwaza Güven tev bigerin. Dayika Aşîtiyê Bedîa Gokyos jî bêdengiya raya giştî rexne kir û ev tiş anî ziman. Divê dunya tev bizanibe em dayikin, em bêdeng namînin. Tecrîdkirina Birêz Öcalan, tecrîdkirina gelan û jinan e. Zarokê me ev hundirê girtîgeha de nêzîkî 300 heb dibin birçîbûnê ber mirinê ne. Piştî Dayikên Aşîtiyê bi heman armancê HDPyên derya Reş serdana Güven kirin. HDPyan piştgiriya xwe bi armanca çalakiyê re anîn ziman û gotin. Ji bo ku em moral bidin Güven em hatin vê derê. Lê me moral ji Güven girt. Li zindanên dewleta Tirk jî zêdetirî sêsitgirtiyên siyasî ji doza PKK û paşkê di greva birçîbûnê de ne. Greva beşek ji girtiyan di roja 77 de ye. Çalakiya greva birçîbûnê ya li bajarê Dêrikê di roja duyemîn de bi komeke nû ji herêma Beravê dewam dike. Dibin konê de sernavê PYD Partiya Rêveberiya Gel Yekêtiya Rewşenbîrên Dêrikê, Meclisa Malbatên Şêdan a Beravê, Meclisa Bajarokê Girkelêgê, Meclisa Bajarokê Eyn Dîwerê û Kampa Newroziya xeftin hatin kirin. Kesên axivîn teqez kirin ku ew ê heta dawiyê têkoşîna xwe dewam bikin. Her wiha bank li gelan kirin ku têkoşîna xwe li dijî faşîzma dewleta Tirkiyê bilind bikin û dengê çalakvanan bigihînin cîhanê. Têpayîn ku sibê şeniyên çalakiyên komvedane bi daxuyaniyekê çalakiya xwe bidawî bikin.
برخوادنا اندام نونرتیا HDP یا لباشور کردستان ناصریاز ده روژان و توچاران ده بجیشکان هشاریدان که روشا یغس و فادیلات توک ایدی مترسیدار بویه ایرو کمکه هنرمندان سردانا چالاگرین لحولی ری کرن. لباشور کردستان چالاکین جبو را کرنا تجریده لسر ریبر او جلان دوام دکن. گروا برچیبونه یال نونرتیا HDP یا لحولی ری دروژان و توسیان ده. ایرو کوما 47 چالاکی دور گرد. برخدانا اندام نونرتیا HDP الباشور کردستان ناصر یاگزجی ده همان روژه ده دوام دیکه. لگوری بجیشکان روشا تندرستیا یاگز گراند به. جابن وی کم ده سری وی دیشه هر وها دلی وی باش ناخبته. ایرو کومک هنرمند سردانا نونرتیا HDP کرن و پشتگری دان چالاگران. ده چالاکی ده هد سروک نونرتیا HDP عابد ایکا آخوی. گله ما ایدی براستی تایبت باکوری کردستان ترکیه چقدر زخت دولت ترکیه حکمت AKP هبیجی باز yani de peşeme de şehadet heval mel liberçava tenditinde ve zanabune de em zedetir tevgeri em zedetir li xwali derbi kevi heger neva taybet hevala Leyla ve hevala zindan ve hevala Nasır ve Hamuji rav şevat kevin bin xateriye de و دوی هوال روزش پی روزه همو دری جهانی هر دری ل اروپا ل ترکیه باکوری کردستان ل باشور زیادتر خالی در کتنک اندام مجلس اشتر آمخ موری فضیلتوک جی به همان آرمانجی چالاکیا خود دومینه چالاکیا فضیلتوک کلوارگه همخ موری دایه دست بکرن دروج 33 ده برسکریکن تندرستیین فضیلتوک جی درکتنه لید چالاکیا خود به اصراره لگوری بجیشکان پرسکریکن فضیله ین وکی تانسیون گیجبون و بیطاقتی دست بکرنه. هروها چالکیا لباجار سلیمانی جید روژا هفتیان ده. حیانها 36 کمان چالکی دور گرتنه. دناوا چالکگران ده کسین تمان مزن اودایی کن دو جانی جی هنه. اف کسایت بیراده که خورج بورا کرنا تجریده تیکوشینه دکن. و ایشالا مگیجم هفروننه و ایشالا و قواسا ما چه ببه و ایشالا بیزنا رب جور موالات خو پاک بکنه گوشهگیری سر عبدالله اوجلان لامرالی کلا گوشهگیری دایا معنی بم مانگرتنه و بم مانگرتنه او گوشهگیری سر عبدالله اوجلان بشکنین و همدیسان به دولت ترک فاشیست راگینین که ناتوانه اراده کلی کرد بشکنه نامنشانه که دنیا چالکیان باجار استراسبورگی فرانسا یه لورشی چالگر دروژا 67 دیا چالگران آنین زمان دوی هرکس دا کون قادان او برخوادان مزن بکن لپاریس او هامبورگ جی تجرید لسر بر او جلان هات شرمزار کرن. با آرمانجا شکاندنا تجرید لسر بر او جلان 14 کردستانی لستراسبورگ فرانسایه دست بگروا برچبونی بیدم او بدور وگر گربون چالاکی ایرو دروژا 67 دایه چالاکگران گوتن آرمانجا مشکاندنا تجریدیه ل آرمانجا میا سرکه آزادیه اف آزادی جیب آزادی ریبر او جلان پیکانه دوید سری دا پارتیین لکردستانه و هر کس تا کون قادان اولو دورا چالاکیان ببن خلک ما بریارا خوش بر خودانا 14 تیرمه ورگرتیه به وی روحی جی امه بسر بکون دوید سازین وکا سیپیتی جی بکون هولدانان هروها چالکیا امام شش آل گالار بریتانیا جی دروژا 67 مصطفى توزاک لدیسبورگ و یوسف ایبال لباجار تورنتو کانادای جی روژا چلی شوان اگوکلو و سلطان یگیت لپایتخت آوستوریا ویانای روژا بیستان و شیار خلیل لباجار نورنبرگ آلمانیا جی دروژا 25 داد دومه مشادرش اکتیویستین جو لندنه یا بر به نیوپورتی و کجالی پلیسان و هاتبو آستن کرن کتر روژا و مجلسا گالاره پارلمانتر بطهم سید داخواست کرد که اف ایرش لهمبری چالگران دوباره نبن. لپاریس و هامبورگ تجرید آل سر بر اوجلان هاتا شرمزار کرن جسپیتی و کنسای اروپای هاتا خواستن به ارکا خرابن. هروها تفگر جوانین شورشگر تجشجی بانکر کو به آرمانجا شرمزار کرنا تجریده و خورد کرنا بر خودانا گراوین برچیبونه ده سرید آل باجار دیسپورکی آلمانیایی لطواهی اروپای چالاکی بین کرن.
روشانه لگلک باشرین اوروپای چالکین جبو راکرنا تجریدا لسر ریبر اوجلان او پشتگیریا برخودرین گروا برچیبونه تینه لدارخستن. بقاسی که روشانه چالکی تینه لدارخستن تا نها نه سازیا پیشگرتنا اشکنجه CPTO نه جی سازین مافی مروان ین اوروپایی لهمبری بن پیکرنین مافی مروان هلوستک نشان ندانه. لبرانبری وی بدنگی لآلمانیا جالیه خریخستنین کردان و داخلونی که چپمنی هات داین. ده داخلونی دا و هات گوتن. خمساریا لهمبری وان برپرسیران دبه سدما مروف آگر بردن بدن آخوام. هر کسین کو چالکیا خوشاوتاندنه پیک بینه حکمت آلمانیای برپرسیاره. جبو بویرین بوی رنگی شاوتاندنه رو ندن دوی هر کس به هستیاری تف بگره. لهمبری ایریشین لسر چالا گرانجی دوی برسف جه دولتا ترکیه و آلمانیای را ورداین. فرمانداری گشتی قصد لسر گف او هولدان دولتا ترکیه داجرکرین لحریما باکور او روشلات سوریه جی آخوی مظلوم عبدی گوت شرط ما جه آواکرنا حریما اولا پیک آنینا آرامیه یه و در ویجی تیک کدن نای قبول کرن. فرماندار گشتی قصد مظلوم عبدی دا آخافتنا خواه آباجانسا مزوبوتامیا را لسر پیواجویا پشتی شر لدیجی داعشه و هبونا دولتا ترک سوری داخوی. مظلوم عبدی دیار کرکو. پشتی بداوی بونا داعشه دیوی مجارا داگرکریا دولتا ترک لسر آخا سوری بکوه روژوی. از باور دکم پشتی کشری ملدیجی داعش شر لشکری وسط داوید به و ایدی ناکوکیا یکم دستوری ده ببین ناکوکیا هبونا ترکان سر آخا سوری. و نکوکیج هر کسی خورد پریز حسیب نگرک بخواد چارسر بکی گرک ولی چارسر کرد. عبدی اشارت به هولدانا دولتا ترک آداگر کرنا هرما باکور و روجلاتی سوری کرد و گفت. و تایبت پشتی کو بریارا بخشاندن درکت مترسی ایرش ترکان دازیده تربون سر و درکی. و ایرش ترکان لسر باکوری سوری او بخارا گلک پیشکتنی دیتر خورد درخینه. گلک گوهرتنی دیتر خورد درخینه. هم کنم بیشتر و افسانگی کنهاد سوری داتی چیکرن و تیدا گوهرتنی مزین چه بکی گوهرتنی چه بنه سر عرضه گوهرتن ورن چیکرنه افسانگی کنها نافبر امریکا و روسیه دا وردا گوهرتنی مزین ورن چیکرنه. فرماندار گشتی قصد مظلوم عبدی دست نشان کرد که شرط مجبو آواکرنا هرما باوله آرامی لحرمه چه ببایا لبله در باسبونا دولتا ترک جهر میرنای قبول کرد. نه پروژه هرما اوله ماجي برد او كر يعني ماجي بري داخلين ده ما قلت بنك شرطان ام تبليد بن شرطي ما كنا شرطي ما ونكو في دركي استقرار شي به هرمي كي استقرار به تدا ارامي به تهيزن دروا دسري داش تركي دسوردان به هرمي نكن نبن خدان او ام فيجن خدان بجار دفي هرمي ده دفي چرچوي ده يعني هريمة كي أولاد أم دفكرن كجبونا برجواندية قالي هريمة أما قبول بكن. لبالي تركي جداد فكرين. تركي دخازيك أو تكمل في هريمة أو بن خدام بجار في هريمة ده أبجينا ممكن نأم ونجي قالي في منطقة قبول بكن. أنا دبي شرشبيد أو كي يعني بيجن. لعفرینی لکولانا ویلاد دما کوچتین دولتا ترکیه داگرکر مراسمه که لشکری پیک دانین ده تقینک پیک هات. چافکانی که طیبت جه ناوا عفرینی جه آژانسان و چانیا هواری راگاند کو لکولانا ویلاد آناوند عفرینی تقینک پیک هات. هات زانین دما کوچتین دولتا ترکیه داگرکر مراسمه لشکری پیک دانی تقین چی بویم. لگوری دیمنین تقینی کشتی او بریندارین چتیان هیم. لی حتی نها آگاهین زلال نهاتنه بدسخستن. آرامیال عفرینی جدما داگرکریا دولتا ترکیه اوچتین ویل لسر باجار را بویا یک جهن هری نه آرام او اولا لحرمی. روشنامه مدیا آپارت فرانسی هر وها مالکنباخیا کود انجام داگرکریا ترکیه دل عفرینی درکتی هولی به وان گوتنان پاروردکه دزی تالان و کوچبری. روزنامه فرانسی ميدا بارت تێکلداری بنبێکردنا ارتێشا ترک و چێتێن وێل عەفرینێ راپورێک بەلاف کرد. روزنامەوان نیکۆلا شۆفریۆن دنڤیسە خودێ bi van gotinan balê dikişîne ser encama dagirkeriya dewleta Tirk. Encamnameya bi êş a dagirkeriya Tirk li Efrînê dizî, talan û koçberî.
Rojnamevan Fransî di van rojên ku dewleta Tirk hewl dide axa Rojava û Bakurê Sûrî dagir bike, encama Kambax a êrişa li dijî Efrînê radixe berçavan. Nîkola Şofriyon rewşa li Efrînê wekî encameke tarî pênase dike wiha dibêje. Hejdeya Adara 2018 dema komên girêdaya artêşa Tirk ketin Efrînê bi qêrîn û dengên bilind derbasî nava mal û dikanên sivîlan bûn. Ji mirîşk û xarinê bigirin heta alavên nava malê her tişt dizîn. Hin ji wan cilûbergên Efrîniyan jî bixurebirin. Êdî digotin Efrîniya me ye û em ê her tiştî bikin. Rojnamevanê Fransî bi bîr dixe ku tihêz li hemberî van kirinên artêşa Tirk nebû asteng wiha dewam dike. Tevî ku talan û diziya li Efrînê ji aliyê netewên yekbûyî ve hate piştrast kirin jî ti hewldanên astengkirinê pêş neketin. Halbukî talan li gurî hiqûqa navneteweyî wekî sûcê şer hatiye qebûl kirin, lê dîsa jî tiştek nehat kirin. Komên girêdayî dewleta Tirk alavên nexweşxaneyan û navên pîrozeyên Xrîstiyan û Êzidyan wêran kirin. Ji bo bi darê zorê pereyan ji sivîlan bigirin, mirovan direvînin. Heta niha 2006 Efrînê ji aliyê komên girêdayî dewleta Tirk ve hatin revandin û girtin. Li gorî daneyên netewên yekbûyî ji 23 Adara 2018 ve 167,000 kes neçarman ku ji cî û warê xwe bibe. Piştî dagirkirinê bi 10 mehan jî ev rewş dewam kir. Di rewşa hêdê 151,000 Efrînî di kampên koçberiyên herêma Tir Rifetê de bi cih bûne. Rojname rapora heyva Sûr a Sûrî jî bi bîr dixe û dibêje 216,000 Efrînî di kampên koçberan hatine bicih kirin. Duyemîn konferansa ciwanên rojhilata navîn ku li bajarê Kobanê tê li darxistin di roja xweya duyemîn de ye. Îro şandeyeke ji ciwanên bajarê Swêdê ya Başûrê Sûriyê tevlî konferansa duyemîn a ciwanên rojhilata navîn bûn. Li gorî agahiyan îro bi şev jî şandeyeke ji bajarê Laskeyê Sûriyê û şandeyek ji Misrê jî wê tevlî konferansê bibin. Ciwanan îro li ser doza Kurdan û ya Filistîniyan û çareseriya wê nîqaşkirin ji bilî van gelek mijarên dinyên konferansê de hatin nîqaşkirin. Ciwanan diyar kirin dewletên kapitalizm hewl dide doza Kurdan û ya Filistîniyanan asteng bike da ku derbazî herêmê bibe û sîstema kapitalizm ferz bike lê ta dozên Kurdî û Filistînî neyên çareserkirin wê rojhilata navîn di nava domdariyê de şer dewam bike. Tê payîn sibe konferans bidawî bibe û koordînasyona ciwanên rojhilata navîn jî were avakirin. Zimanê mirov hebûna mirov e îro roja cîhanî ya zimanê dayîkê ye wateya vê rojê çi ye û bi şoreşa pirzimanî û pirçandiyê çawa mihora xwe li şoreşa Rojava de ye em bi hev re li vê dosya xwe temaşe bikin. Zimanzanekî navdar li ser ziman wiha dibêje. Zimanê neteweyekê giyana wê neteweyê ye, giyana wê jî zimanê wê ye. 21 Sibatê roja cîhanî ya zimanê dayîkê ye. Ev roj ji aliyê netewên yekbûyî ve weke roja cîhanî ya zimanê dayîkê hatiye pejrandin. Sibata sala 1952 diyan xwendevanên Bangladeşî li dijî rejîma Pakistanê ji bo naskirina zimanê Bangladî xwe pêşandan li darxistin. Piştî serxwebûna Bangladeşê ev roj wekî roja pakrawanên zimên her sal hat pîrozkirin. Sala 1999 UNESCOyê li ser pêşniyara Bangladeşê ev roj wekî roja cîhanî ya zimanê dayîkê qebûl kir. بخمل وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة زمان كردي Bi şûreşa Rojavare zimanê Kurdî yê ku ji aliyê dagirkeran ve hatibû qedexekirin, jinû ve hat vejînkirin. Şûreşa di nava şûreşê de. Sala 2012 yekemîn dibistana bi zimanê Kurdî li gundê Duraqliya ya navçeya Şera ya Efrînê hat vekirin. Cirûska yekemîn li wir dest pê kir. Li ser vî bingehî sala 2015 sîstema perwerdeya pirzimanî û pirçandî li Bakurê Sûrî hat ragihandin. Bi dehan dibistan û peymangeh bi zimanê Kurdî hatin vekirin. Yekemîn Fakûlteya Ziman û Wêjeya Kurdî li Bakurê Sûrî li zanîngeha Efrînê hat vekirin. Her wiha mufredatên dibistanan ji refa yekê heta amadeyî bi zimanê Kurdî hatin amadekirin û li Efrînê hatin dayîn.
نها توای گلین باکور و روجلات سوری لسر بینگاه پاراستنا زمان خوی دایکی پرورده خواه باوای که آزاد ببینن. سوریانی، عربی و کردی. جبو پاراستنا زمان کردی زمانزانین وکی جلادت علی بدرخان، قنات کردو، عثمان صبری و به دهان زمانزانیندن که دکی مزندانه. سیزده سباتا 2019 یک جی خباتکارین زمانی کردی ماموسته عگید جلو به قضای که ترافیک شهید بو. عگید جلو یک جی پیشنگن شورش زمانی کردی و پرورده جواک دموکراتیک بو. نها جی خون و خیال وان کسین گوره لباکور و روجلات سوری بکتین و دبن حقیقت. کمیته پروردیا کجه که او کمیته چند و هنر و زمان یا کنه که به داخلین جدا ایرشین لسر زمان وکه قرکرنا جواکی و سوجه مروواهی بناف کرن آلیان گوتن ام هولدانین قرکرنی محکوم دکن امی لحنبری وان کرگاران تی کوشینا خواه حتی سرکفتنی جی دوام بکن. کمیته پرورده یا کجه که ببونه یا روژا زمان دایی که یا جیهانه داخویان یک نویسکی وشاند. کمیته روژا زمان دایی که لطواهی گلان پیروز کر و ها گوت. زمان کوبا لیکاریا ده و باف در دور و جواکا کوته ده مزند به فرد به بزمان دایی که ته پینا سکرن. لیبل میتینگریه زمان چاند و نرخن جواکی ینگلن کو بخواه گریدانه قدخه کرنه. به پولیتیکا این پیش هاویتنه را خوستن تنه بکن. ایریشن کل سر زمان دایی که وکا قرکرنا جواکی و سوج مروواهیت قبول کرن. کمیته ریوبرا کجه که دیار کرکو دوی داویل پولیتیکاین پیش آویتن سینوردار کرنه یل سر زمان دایی که وره آنین و ها داویل داخویانیا خوانی. ام وقت هفگره آزادیه بمروواهیا پیشورو رددن دیار کرن کو الهمبری وان پیکانینان تی کوشنا خواه حیات سرکفتنه با آوائه که ببریار بدومینن. بهیوی و بندواریات کوشنا پیشخصنا مالباتا که مروان و جیهانه که کو حمو جداهی رنگ زمان و چاند با آوا که آزاد بکارن بجین. هروها کمیسیونا چاند هنر پرورده و زمان یا کنکی جی تکلداری همان مجاره داخویان یک دا. کنکی دست نشان کر کو دوی ام بیدنگ نمینن و خودی لزمان خود در کوین و گود زمان کردی تمهات آسیم له و انکار کرن. لیدناوا پلندیرو که دا وندانه بون. ده انجام برخودریا جنین کرد او گل کرده هاتا وی پیواجوه. جوی پیواجوه شونده جبو ری برخو پیش آویتنه وره گرتن دوی هر کرد بکردی با آخوه. بکردی بنویسه بکردی بهزره. که که داویه ده بیسوه که سباته روژا زمان دایی که لحمو گلین بندست این جیهانه به تایبت جیله گلین کردستانی پیروز کر. روشا مروویا کامپا روکبانی آدکه و سی گوشه سینور سوری اردن و عراقی جارک دن کتیه روژوی شنین کامپی راگاندن که رژیما سوری و پولیسین لشکرین روسیه ناهیلن آلیکاری او خوارن تیکه و کامپی. کامپا روکبان آنی زی باررگاه تنفیه هیزین امریکای جلیدمینن سال 2015 هات آوا کرن نیزی 6,000 کس ده کامپی دهنه. سیشما بوری وزارت پاراستنیا روسیه راگاند کو اوی دو کردینین مرووین جبوین دخوازن جکامپی درکبن وکن. آژانسا رویترز دیار کرد کو رژیما سوری او روسیه لسر ریا کامپی بندین کنترل دانین او ناهیلن تش دربازی کامپی ببن. وزارت کارین در وی امریکای جی دست نشان کرد کو نابشینی به زوری جکامپی بینه درخستن او او یک به کردینه یا به دسته یا نتوین یک بویره پیکوره. لپاریزگاه انبار او باشر موسلی دنابرا هیزین اولکاریا عراقی او چتین داعشی ده شر درکد ده انجام ده دهچتین داعشی هاتن کشتن. او ده راگاندنا امیا عراقی بداخلونیه که نویسکی راگاند کو لپاریزگاه انباری شر او پفچون دنابرا هیزین اولهیین عراقی او چتین داعشی ده رودا. ده انجام ده پین چتین داعشی جالیه هیزین عراقی و هاتن کشتن. دو اندامین هیزین اولکاریا عراقی جی بریندار بون. هر وها دول باجر موسلی جی هیزن استخباراتی لگل فرمانداری اپراسیونا نینوا او هیزن عراقی لدشی هجمارکه چتین داعشین کدناوا وسایت ده بون کمین دانین ده انجام ده پین چته هاتن کشتن
تاوی کو حکمت عراق راگاند کو لعراق داویا لداعش هاتیه لی چند جهن هرمین عراق اف دمک داعش دست بلف او تفگری کریه هر وها رای درک جی هیزن امین عراقی کو نخواست ناوی خود دیار بکه دازانین کو وان یک جمزنترین کما کو پشتوانیا چتین داعش دکر گرتنه لگوری رایدار دسته وی کومی ده زیده تری 500 میلیون دلار امریکی هبو هر وها وی کومی اف پرد دبر ناوین جدا لعراق ده آلی آبوری ده بکاردانین دولتا ترک آهول ده دیروکا کوناریا گلی کرد جهالی راکه به آواکرنا بنداوا لسویه دخوازه باشری دیروکی حسکیفه دبن آوه ده بهله دادگاه مافی مروان یا اوروپای جیب بریاره که سوسرت سرلیدانا جبو پاراستنا حسکیفه رد کرد. نفچه حسکیفه آخوادی دیروکه که 12,000 ساله به تنبونی ره روبرویه. سدما ویکه جی اوکو رژیم آکپی با آواکرنا بنداوی دخوازه حسکیفه دبن آویده بهیله. لهمبری وی تالانی سال 2006 هجماره که جی آرکولوک و هاوردور پاریزین سری لدادگاه مافی مروان یا اوروپای دان داکو بریارا دولتا ترکیه بطال بکه. دادگاه مافی مروان یا اوروپایی ایرو به بریاره که سوسرت سرلیدانا کل دشی بنافکرنا حسکیفی هاتبو کرن رد کر. دادگاهی ده بریاره ده خواده ادعا کرد که لگوری پیوانین لحفکرنی ین اوروپای مافک شخصیه یش بو پاراستنا میراتیا چاندینی نه. انسیاتیفا حسکیفی جی بداخلنیه که بریاره شرمزار کر او گود دادگاه مافی مروان جبو برپرسیاری در دکوه. یکیتیا اروپای به بریارا بجداربونا ترکیه یا دی یکیتیا اروپای ده باش خصل سرویه که ترکیه جی هرزبونا خواه نشانده. ده دادگاه که کو کمیتیا کاری دروی یا پارلمنتویا اروپای ده هات دیار کرن کو در بازبونا ترکیه ده یکیتیا اروپای ده ورا باش خستن. بردف که وزارت کاری دروی ترکیه جبو داخلینیه که جروجنامه فرانس پراسیر اویک قبول نکرو گود ام لبندین کو سر راست کرنه که پیوز دوی بریار ده ورا کرن. هر وها لهیویه کو بریارا داوین رازبین او بی آلیبه. کمیته جبو بریارا پاشخستنی روشا چارشمی دیار کریبو او کمسریا اوروپا او دولتین یکیتیا اوروپای جبو ویکی و خوانده بون. هر وها حد دیار کرن کو ترکیه یا مافی مروان او آزادیا سیویلان بن پیدی که هر وها باندوری لسر دادگه جدیدن. انجمن زاگونساسکیا ریوبریا خوستر آب باکور و روشلات سوری جوینا خویا سیمین لباجار عموده لدار خست ده جوینا لسر گوهرتنین ده سیستم ریوبریا خوستر ده نقاش هاتن کرن او گرینگا ویجی هاته و گوتن. انجمان زاگونسازیا ریوبریا خوستر آب باکور و روشلات سوری جوینا خویا سیمین لباجار عموده لدار خست. با آرمانجا تفهف کرنا دستین ریوبریا خواسر و نیویسکهان رش نیویسک شعالی انجمانا ریوبر و حتی پیشکش کرن. ده جیوینه ده لسر گرینگی اورولا گوهرتنا سیستم دوی دمیده حتی نقاش کرن. اندام انجمانا زاگونساز یا کانتونا جزیره هدیه علی لسر گوهرتنا ده سیستم ریوبریا خواسر ده آخوی. دمك دريج دا افنهام كاتن صالا بينجي دا ريفبريا خسر اجبر جو مناطق ماجي هم ادارات مي مدني سر اصلا باكوري سوري جي تين رزقار كرنجي او جي ادارات مدني دي بيجو او جي بك هفناف سيستم باكوري سوري دجي لفي داري دي بيجو سيستمك هبي حتى جو اف ادارات ريفبريا مي خسر جي مي مدني جي دا جو ضمي هفدو ببن سيستمك جوار وري هيكليك جوار وري دانين تشيبي بيجبر جو او جي اركي خوي اداري جو جواكي جوار بريفا كن اجبر فيا كي مثلا باعتبار اف سيستم هاتي تشيكن دبيجو هر ادارات ميجي ايجو مناطقي هات نرزقار كرنجي دبيجو اف سيستم لي وري دارخستن وري مشاندن عندما انجمن زاگونساز مزگین زیدان جی لسر گوهرتنا شکل ریوبریه آگاهیدان هي ايما هبون دمج بون ناف هفدودش بو كاريوانا بيتر كاربن يعني او كار بيتر هفدور دبن يعني مثلا قالك هي اهن الشغله وانا بهدورن بيتر كاريا بهدو جاي مثلا صحه وبيئه يعني بيئه مرو نباقج ومرو نقارب باقجيا مالا خو شارعه خو ولاتي خو بك يعني صحتها مرو جوي شغيتي كار وغيري فيناجي يعني شويه
قالك هبون هي تايبتي من ديانات هندرينات تم هي ذوي الاحتياجات الخاصة أفكاسي استاندار جبو فينا خصن ما خص قلت لك هذا بن سيوانا ينادي جبر أفكاسي دستي خداني نجي خداني قالك تعدل واهاتي بريندارن زاروك وجنو يعني حمي كسي جواكي ايجي تعدل واهاتي جبوك أم غربن آلي كاريا وانا جيبكن بشكل كيفرمي هروها جگلک قانون لسر چاندنی هاتن درخستن جی قدخیا آواکرنا آواهیان دعردن چاندنیه ده لدبک و پروژین کارت عردان داورن آواکرن ده جوینه ده گلک پشنیارن کل سر دستیان هاتن کرن به گشتی هاتن اری کرن اف پشنیار او گوهرتن و پیشکشی هف سروکتی ریفبریا خواسر بین کرن چتین داعش لباجروکا شهل کمکوژی پیک آنیم 15 سیویلان جانا خوش دزدان فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی گوت ما لدجی بردوزیا چتین داعش استراتژیه که نو دیار کریان هف سروکا کجده لیلا گوین 106 روشم به اراده که خورد و برخودانیه که مزن لبرخود ده لدجی چتین دولتا ترکین لعفرینی تاقینک بیک هات کشتی و بریندار هنه کمیته پروردین کجکی و کنکی به داخلونین جدا روژا جهانی زمان دایی که پیروز کرن. ولی بینرین هیجان و چلمین دانی باری لور بداوی دبن و هم دبیجین حتی نو چلمین داویا روژه آنگو ساعت 11 ببینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد بختار.